ake siyichaze lento namhlanje siyichaza kokugcina namhlanje ngethule nonke bodadewethu phakathi kwenu ake sibazoyo yabona bosisi yabona bodadewethu njengoba sithi thina sicela ukuthi ningangeni phakathi kwethu la phakathi kwenu njengoba ningamantombazana khona oseyinhlubwini ngokwesintu somuntu omnyama umuntu wesifazane akangeni phakathi kwabantu besilisa uma iseyinhlubwini inhlonipho yethu thina singamadoda sisuke sihlonipha ukuthi unesimo sokuhlambuluka bese sithi ke ngalezo insuku kunezo nsuku eseyinhlubwini uNkulunkulu wazenza zancane zabathathu yenzeka ke sibonke yabona ngenxa yenkinga ekhona niyezwa Cela niqonde niyeke ipolitiki ukuthi nina namalungelo endodeni awunalo ilungelo onalo endodeni lokuthi indoda ikuthande wena ube umuntu wesifazane kuphela ilona lungelo elikhona leso hayi lamalungelo kambe niphikisana nawo wonke amadoda khona abantu besifazane umfica exabana nendoda enendoda nayo ufica exabana nenye indoda axabane nayo ezayithuba kodwa unendoda izokwala leyo ndoda ngutshela indoda iyethuka indoda yethuka nje ukuthi isibindi esingaka sokuxabana nomuntu wesilisa awuyingani komcela endodeni yakho usithatha isibindi sokuxabana naye isizathu sokunicela ukuthi ningangeni phakathi kwethu sokuthi phakathi kwethu njengoba ulapha nje phakathi kwethu sisi useyinhlubwini ngokomthetho awukwazi ukungena phakathi kwethu kwabantu besilisa useyinhlubwini yikho ama-period enethatha o-10 days wengane zakhe abantu besifazane niyabona nje obizo lonakele kanje loniwa ngabantu besifazane abasafuni ukulalela esifundeni sokuthi ihlonipho othandana nayo ufuna ukuyogolozela umuntu wesilisa ongathandani nayo siyanicela bodadewethu siyanithanda ingane zakhe nisizalele iy'ngane into enkulu kabi emhlabeni into engeke ngithi ngiyilinganisa nalutho mina-ke ngafundiswa ngomuntu wesifazane ayikho into engiyilinganisa nomphefumulo engiwunikezwa umuntu wesifazane okuyigazi lakini kodwa sihlonipheni phela namanje oba ngikhuluma abasahleli nje lapha Hawa mshaliwa
siyihlobe into yethu sikhombise ukuthi thina sihlelekile manje induna ahlala phansi uvela uhlale phansi kusemthathu ukhombise ukuthi namhlakuliwe bekule ukucela ubaba ngoba labantu abangalaleli yibo ababekhokhana safuna siyokuchaza kubazali benu ukuthi uphelele ngoba ulaleli ngiyabona uma ngabe bethi kufanele bembike bemkhombe omunye bemgadi manje singachithi isikhathi wensizwa nonke nina ningale komgwaqo ngicela ningene ngale ngemuva kusuka la umuntu ongale komgwaqo nje ngicela ngene ngale ngemuva induna phela induna asiza ngapha induna zenzani induna Webosisi, ake siyichaze lento.